Odbi! Pasulj! Zajebi ti to! A ovo ću za Rudolfa, za brata Rudolfovog. Ali veselo je da mraz. Kakva nam je situacija, takva nam je i pesma. Ode sve u kurac, sad ćemo i mi sad. Do depresiju. Ovako, Sokole, sjedeš, fino, gušle u krilo, pa prevuci žicu preko žice. Gdje su one vredne ruke? O, Sokole. Gdje su oni krivi zubi? O, svaka ti čast. Teške su seljaku muke. Svaka ti čast. Od rada se seljak ubi. Što više dobrih riba da bude. Gdje se torbe žene? Gdje se torbe žene? Žene, gdje se torbe žene? Koja je vaša gospođo novogodišnja želja? Recite. Moja želja da mi daju tesku da prodaju ovdje na zelenom vencu. Šta biste prodavali? Da. Šta biste prodajem kese i torbe. Biće, ispunit će Deda Mraz. Ako ste bili dobri? Jeste. A ovo može da malo zongliramo, vidimo. Da, može. Može i za to. Opa, vidiš šta da... Gospodine generale, Deda Mraz javlja se po dužnosti. Situacija sa decom redovna. Deca bila dobra, dobit će poklone. Stariji malo manje dobri. Dobit će poklone. Stariji nisu bili dobri, neće ništa dobiti. Gospodine generale, Deda Mraz. Kakva je situacija, generale? Jebena. Jel bilo nekad gore, generale? Nikad gore nije bilo. Pa šta je ovo sad došlo, kako vreme? Ovo ludo vreme. To treba zapušiti. Dobar dan. Dobar dan. Pošto đevrek? 25. A za Deda Mraza? Za Deda Mraza 25. A za Pa čekajte, ako vi Dedu Mrazu ne date poklon, kako očekujete vi da dobijete? A vi hoćete đevrek? Ma ne, zezamo se, snimamo nešto. Pa znam, primećujem. Imaš li novogodišnju želju, devojčice? Nemam. Si bila dobra? Jesam. Si jela spanać? Nisam. Nećeš ništa dobiti? Neću. Hvala. Ko je ovaj? Šta, molim vas, ovaj glumi ovde? S kojim pravom oni ubijaju jadne Deda Mrazove, posle ih pune kao plišane igračke i prepariraju i stavljaju u beogradske izloge. Vidi, i još ih teraju da plešu. Kakva bizarna scena. Zaista je sramota da se za takvu jedno poniženje kojem su izloženi građani Beograda bilo ko pravda sankcijama. Sramota. Više nema Deda Mrazova živih. Sve ih krknu, arsenik i stare čipke i postaju ih u izlog da đuska. Moj narode, zato nam ide ovako. Zdravo, devojčice. Ste bili dobri? Vidiš što ima? Daj mi čizme te, dobro bi mišle.
drago mi je što se srećemo, ali ipak mislim da nije u redu da nam mi preuzimate. Vi, da, smejte se, ali decu nećete obmanuti. Deca znaju, znaš ko je pravi. Pipni, pipni. Tačno. Dobar dan, gospodine penzioner, kako ste? Što se vi interesujete za mene? Zato što sam ja Deda Mraz. Deda je, samim tim što je deda penzioner. Jel ne verujete u Deda Mraz? Zašto? Zato što je jedan put prevario. Kako vas je prevario Deda Mraz, recite? Pa kaže da ti dam bombone, a on mi dao sipak. Sad mi ti nudiš. Ja vam nudim da popričate malo s nama i da kažete... Pa kao si Deda Mraz, treba da mi daš čokoladu. Pa nemam, jeste vi deca? Ja sam starac. Jel imate nekih novogodišnjih želja? Imam. Recite šta želite. Tu sam mladu picu. Mladu? Od koliko do koliko godina? Od tu negdje da bude 40-45. 4-45. Hvala i srećna, puno da ih bude. A koga ti izigravaš, majmun? Deda Mraza. Eto, da Bog da u novoj godini nijedno artiljerijsko oružje ne opalilo sem mojega.